sabahımız bir gelip mınаны ашамызда фонарик пен қайтып кімге түскенін анықтаймыз. Кел, дәмеге келелерді. Міне, қандай топ? Қобыз тобы да міне. Қобыз тобы. Мынау қобыз тобы. Қобыз тобы. Қобыз тобы қай? Менің тобы қандай? Домбыра. 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 Қобыз. Қобыз. Домбыра. Қандай? Домбыра. 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 Домбыра екеуі. Домбыра. Бүгінгі өтетін сабағымыз 29-шы сабақ дыбыстар қандай болады? Жаратылыстану. Бүгінгі өтетін сабақта біз не өтеміз? Ең алдымен сендер дыбыс түрлерін ажырата аласыңдар. Екінші, қатты және бәсең дыбыстарды ажыратып үйренесіңдер. Жалпы оқушылар бірінші дыбыс дегеніміз не? Кім не айтады? Дыбыс дегеніміз не? Дыбыс қайдан шығады? Ауыздан шығады. Сызықтарда
Sebelah tadi dapat domrada oyna basanda dapat tadi kelkat tadi dapat astan akhir tadi dapat transfer dapat domra tadi kelkat tadi astan akhir tadi Şan sormuşlar olsun. Şan sormuşlar olsun ne dedi? Jason. Ya Jason. Doğru. Bu drama. Yeni şakalar tutup bir yoldan kapsamamızda bağımız bölge isiri. Görüşürüz. Kambarın sivili ortalığı. Tabii benim Dobra da oyna. Niye? Tabii. Kasada bikin ol. Ya. Ini dia bertakun sendiri. Tadi Aslan aklıma ya dağlarda duruşların var mı? Sen duruşta kursun. Ya bu ikunin kursun tuşu doğru. Kızlar koçasaklı kızız. O da karakterim. Yine bakınız karayımızda çok olacaksan nerede tabii ki yapardımsa bir diye anlayacaklar şahsı düşünecek. Bir olmuş şekilde alanından da telefonun kullanılır. Çiğste oruna koyarak kaybetmek kadar güzel ama bir yüzün çakram. Yani böyle şu nokta kuş verelim. Aynen. Sürekli bir şey tanımda hafızlarını bu cümleyi unuttunuz. Bu vaktini sığdırın. Ya terus. Terus Pak? Ya. Waktu sebentar dia masih. Punya? Tahu tak baca? Barang apa tadi Ustaz? Terus. Naiza baik. Tadi beda. Sanggup, sanggup itu tadi beda terus kita baik. Ya, muzey ya. Nasılsın? Evet. Para bir tane
Ya, tabiat ayasida dem oluvga baseynimiz. Молодец. Qani bilginsingiz? Ya, indani birlashtirish, shu ayda bilan blokka ketib qo'yma. Ya, qatida bu soat baseynimiz. Tabiat ayasida. Ya, avaraya. Sonda şarap di sini kimdir? Allah'ın dediği yes, yani Allah Teala'dan karaydı. Eğer Allah